Мол жигит боюнча келдим бүгүн. Мен айтып атам. Assalomu alaykum. Сиздин атаңыздын иниси болот а сиз? Бул Өлмасхан деген байкенин иши боюнча бир жума болду. Bir telefondan çıkandı, şu telefonda görüp. Абдан чоң 5 маселе бар экен бул жерде. Чоң маселе. Биринчиси могул үйдүн 28 сотик жерди үйү менен тартып алышыптыр да. Карыган 70 жашта апасы эми ол байке 2 кол 2 бут иштебейт экен. Батин кийинче кетет. Сиз кое турасызбы ошону? Угулуп атат мына жака. Bir töşek solmaysızlar. Бул жерде мындай экен да, чоң бир маселелер бар экен. Бул өзү Өлмасхан деген таксырдын 2 колу 2 буту иштебейт экен. Бир бөйрөгү солуп калыптыр. Экинчи бөйрөгү да солуп баратат. Канча жыл болду ушинтип майып болуп отурганыңызга? 7 yıl oldu. 7 жылдан бери отурат экен. Ал эми могул үй боюнча бул ата-энесинен калган үй экен. 28 сотик жерди үйү менен, жери менен, багы менен, мыйзамсыз жол менен үйүн тартып алышыптыр. 2 жолу, 3 жолу выселенияга попытка болуптур, туурабы? Үйүңүзгө бут кийимдери менен палас килемдерди тебелеп кирип, ар кандай сөздөр менен коркутуп үркүткөн угрозалар болгон беле? Oldu. Ал аз келгенсип, атасы каза болуп калган, атасынын машинасын тартып алыптыр. Ким тартып алган? Adamcağın advokatı Melisbek Toktamatov. Андан сырткары 18 жылдан бери багы бар экен. Үйдүн артында атасы тиккен кокон килас бар экен. Жылда келет, терет, сатат. Ошондойбу? Андан сырткары мына ден соолугу боюнча 2017 жылы больницага эмне болуп баргансыз? Почka uğru. Андан кийин эмне болду? Ondan keyin uşakta 2 okulda. Не болду? 2 ol. Укол. Okulda. Каерге кылды уколду? Camaşıma 2 okulda. Kim kursağım düşüp gitti. Şondan keyin basıp barıp keyin şonday boldu. Больницага басып барып, анан кайра баспай 2 кол 2 бут иштебей чыктыңыз, туурабы? Андан бери 7 жылдан бери отурасыз. Şonday boldu. Ден соолук маселесин дагы азыр мынакей скорый чакырып, больницага алып барып жаткырайын. Анализиңиздин жообун алайын врачтардан. Кандай жол менен дарылатса болот? Эмне болсо дагы мен жардам берейин десем, азыр эмес кийинчерээк деп атат. Сизден сураныч, таксырым. Алла үчүн мынакей бир жумадан бери сизде кызматтамын. Rahmat. Эми мени караңыз, таксырым. Мына үйдүн маселесин милиция кызматкерлерин чакырып арызын беришти. Мыйзам чегинде бүгүнкү күнү тергөө иштери жүрүп атат. Кечээ күнү тергөөлөр келип сурак кылып кетиштир. Үйдүн маселеси чечилет. Кокон класстын маселеси чечилет. Атаңыздын машинасын тартып алган, ал дагы чечилет. Эми ден соолук боюнча кызмат кылып берейин деп мына бүгүн келдим, суранып атам. Скорый чакырайын, больницага алып барайын. Машина бар тиги жакта. Жаткырайын. Баардык анализин врачтар алсын. Жообун берет да. Операция жолу мененби, лечение жолу мененби, мүмкүн чет өлкөдө операция кылабы? Мүмкүн жүрүп кететтир. Басып кететтир. Пересадка бөйрөгүн пересадка кылыш керек болсо, пересадка кылдырып берейин. Алла үчүн басып кетиңиз. Жакшы болуп кетиңиз деп атам да. Rahmat aka. Эми ошону айтсам мынакей таксырым көнбөй жатат, ынабай жатат. Мен азыр Баткендемин. Мен кайсыл жерден келдим? Каракулжадан келип отурам. Бир жумадан бери мынакей кызматымдамын. Эң акыркы этап мына бүгүн больницага жаткырып, дарылатып, лечение кылдырып, бастырып кетүү да. Hazır bir Ынабай жатат. 3-4 günde жатабыз aka hazır. Bütün men bardam. Жок, мен 3-4 күндөн кечиресиз. Бир жумадан бери келем сизге. Ya bir cuma bas 10 gün yemek gün boldu. Күндө келем сизден. Суранып атам. Hazır saldım abi bu arada olmaz. Кечээ күнү
Men jataman aka sizga. Taqsir mundayda. Sen özün borsan agar doktordan priyon qilmaydi, aqcha beradi. Ооба. Aqcha bormi? Yo'q, aqcha yo'q bo'lsa, jildi. O'zi borsa, Yo'q bo'lsa agar, mana davlatda o'zining fondi bor. E. O'zining nimasdan nima qiladi, lishit qiladi. Bo'ldi. Sen bu yog'ini ham o'ylada. mına bir cumadan beri gelem. Mana hozir bankada yotolmaganlar qancha? Hı? Qancha? Hozir aqchasi yo'qlar qancha? Aqchasi yo'q bo'lsa qaramayapti vrach. Mına siz bir tuğan atasının inisikez. Apası aytıp düşündür albaytat. Mına sizin sözünüz uqbaytat. Men bir cumadan beri gelip suranam. Taqsirim, skoriy chaqirayın. Jatkırayın больницаға. Xudodan bo'lsa yurib ketasan, yaxshi bo'lasan. Bular bir sabab bo'ladi. İnşallah. Shu Geçen günü men skoriy chaqirtdim. Skoriy chaqirtib, tekşertip, jambaşını ukoldu saydı. Больницаға alып baralı dedi. Jatkıralı, vrachқа tapşırıp bereli, ötkörüp bereli. Andan keyin vrach tekşeret. Analizini alat. Andan keyin bir жообун берет сиздерге. Мүмкүн Баткенден Ошко которот, Оштон Бишкекке, мүмкүн чет өлкөдө, мүмкүн лечение жолу менен, мүмкүн операция жолу менен. Мен билбейм да азыр кандай жол менен. Врач өзү билет. Больницага жаткырайын десем мына айтат. Yo jatam hozir bir 5 kun turayman, zvon qilaman sizga aka. 5 kun nima qilay hozir Hozir nima qilaman-da. Mına bir cuma başta erteң dediniz ele. To'g'ri. Ertesi geldim. nima qilasan? Yo aldamayapman. Dayatsan da. Bir cumadan beri aldı otat. Bularda boshqa ishi yo'qmi sendan boshqa? Bularda ishi yo'q. Yo ishi bor. Men hozir bansaga oz vaqtim bor, oz. Emne sebep desem but giyimim yok dedi. But giyimdi men hazır alıp berem de otam. Giyim geçekti alıp berem. Sal alaq bo'lib, cho'milib yuvinib. Çömüldürem ben az. Baynağa düşündürem. Özüm juunduram, özüm giyimlerinizdi almaştıram. Özüm больницаға jatkıram. Bunaqa moment bir ketdi. Boshqa. Men hazır getem boldu. Men başka jumuş kılam men. Bo'ldi aka, men zvon qilaman sizga. Men sizga aytdim-ku bir kun boyagi pochtam tekshirasan, o'shalardan nima qilayin aka? Men kılıp bereyim deyim Allah üçün taksirim. Yo'q, bo'ldi, rahmat. Men Juunduruş gerek mi? Juunduram. Giyim bolsa giyim. Больницаға jatkırayın. Kıskasını aytkanda koldan gelgençe butuңузга turguzганга hareket kılıp bereyim. Jatın hazır, skoriy chaqırayın. Yo'q, hozir bir 5 kun turaychi bo'lmasa cho'milib. Men sizga ichim jo'ligida aytdim-ku. O'zlari cho'miltiradi, bansada cho'miltiradi. Yo'q, unaqa bas. Men hozir tushundim. Taksirim sizden suranıç Allah üçün juunduram men. Yo'q, tushundim, siz jo'ntirasiz. Men sizga unaqa aytdim aka. Ötkönde çaçınız östü, çaçınızdı aldırdık, Aldı. sakaldı tegizlettik. Sakal Mına giyimlerdi alıp bereyин de otam, juundurayın, больницаға jatkırayın. Tamakты ошол больницадачы холодильникти толтуруп берейин деп атам. Эмне ичесиз, эмне жейсиз. Только дарыланын бутка туруң болду. Аяңызды караң, Xo'p. үйдү караң, ишти кылың. Hazır. Ayam kesin bunu ertem. Бүгүн эртең деп мына O'zbekka ketdi. Bobur o'tib qolganiga munosabatlashyapti. Endi hozir yashazar. Mana endi hozir kelasiz Fotunankida. ава үйүн алдырдык да ыйлады. Макул мына үйүңүздү алып берейин деп мыйзам чегинде бүгүнкү тергөө иши жүрүп атат. Машина атам машинасын алып кой деди. Аны дагы алып берейин деп атам. Kokon klasты сатты dedi 18 аны дагы материалдык ущерб төлөтүп берейин деп атам. Ден соолугуман айрылып калдым деп атат. Больницага басып барган, жан башына 2 уколду сайган, майып болуп чыкты. Мен дарылатып берейин деп атам мынакей. 10 күндөн бери жүрөм. Жаткырайын больницага. Jatam. Siz бул жактан сарсана болбоң. Hozir mani man bor cho'milib. Cho'milib, bu yoqda cho'milib. Yo'q, yerda pochka. Sizge anal жерде баня бар десеңиz, Yo'q, tushundim aka. giresiz 1000 сом. Бассейни бар, соленый пары бар, турецкий пары бар, русский пары бар. Не деген парлар бар? Жуундуруп, жишип, болду гусулуңузду алып, кийим, жан кийимди кийип туруп, ушунда машинага салам дагы больницага алып барып жаткырам. Rahmat. Азыр, мына 10 күндөн бери эртең деп алдап атасыз. Мына азыр келди мынакей. Yo'q, men sizni aldab jatam. Hozir Эч ким келип сизге мынтип 10 күн жалдырабайт, больницага жатып коюу, каратып коелу депчи. hozir men o'zim sizga 2 kunda zvon qilayin aka. 2 күндө мен башка көйгөйлүү маселе менен кетем мен Sizga иншалла. mana yoqdan ishtob bering, hozir menga zvon qilishdi, o'shalar bilan so'rashasiz. Batken ham Manetdan Batken 140 kilometr uzoq. Bu azil. Мен 200 километр жүрүп келем күндө, 200 километр. 140 kilometr bir tomon. Agar zat periyod qilsa agar
280 400 kilometr жүрem uşu taksırım için Allah Sen için. buyaklarda öyle. Ay öyle yapmam o zaman. Polnu benzin koyam 95. Barıp gelem yok. Rahmat. Erten gelin deyit, ertesi gelem. Erten gelin deyit. Özü 1 litr benzinde bilesen mi kança tabii. 70 som hazır. Men mildet kılbayım Allah için. Prosto mına 10. günü gelip otkandan keyin больницага жатып koyum. Oldu jatam hozir bir men sizga uyda ekanimiz qo'yganda aytdim-ku o'zingizga. Uydu men Uyda emas ekanimiz sizga men bir taka söyledim-ku. Shu narsani qilib oling, jatam deyapman, ertaga indinga yotaman. Kelishdik mana ertaga bo'lsa menga xudo xolisa yotaman. Yok siz 10 günden beri erten deysiz. Bor aka manaqda. Erten deysiz, erten deysiz. Ungacha nima qilamiz? Ana yana 3-4 tasini o'zim aytib qildim menga. Ularning nomerini beraman gaplashasiz. Aşağı telefonunga kelaveradi nomeri. Nima qilaverasiz? Hozir men nima qilishim kerak? Cho'milib tushunmayapti, cho'milib olay. Cho'miltiraman deyapti, Yo'q, yug'intiraman. men cho'milmasman. Men o'zim mana yoqda cho'miltiraman, o'zim. Ha ma'qulanda. Men zvать etdim. Tak anda Onu ben sotoz. Odamlarda daha bir söz aytıp koyun. Daha bir söz aytıp koyun. Odamlarda aldanma. Sizin meselenizde kak aldaganday bo'lyapsan da bularda. Yo'q, nima qildi? Bu aka 10 kundan Mana beri ishlayapti. ishonib ketdi odamlar. ava 10 günden beri gelem erten deb aldayım. Bo'lmaydi, unday bo'lmaydi. Yo'q, men bu yoqqa bir marta aytdim, 4 kundan keyin yotamiz dedim. Hozir men 4 günden keyin men başka dağı göygöylü meseleler tolturam. Men başka jaka getem taksırım. Men erten 4 günden keyin gel albayım geçiresiz. 10 gün katladım. o'ldi rahmat. Ha yok deseniz boldu. Men akırkı jol suran otam. Men erten getem, men başka jakta olam. Yotolmaysan, vrachlar даже qarab ham qo'ymaydi. 7 yıldan beri oturatına kor bolup. Birösü basıp gelgen yok. Bir mına dozok jaşoodan çıkıp keteyim. Kısmatımı kılıp bereyim desem erten dep 10 günden beri aldayım. Aldagan yo'qman aka, siz bu yoqda ishlaringiz bor, shuni qilyapsiz men. Oşol jumuşlarımda toktotup koyup gelip otam da sizge. Rahmat, rahmat. Ne kılasa başkalarının jumuşun, başkalarının jumuşun men toktotup otam da. Rahmat. Hozir bansaga 2 kundan keyin jatay men cho'milay. Ishim bo'lmasa sizga aytgan edim men aka o'zingizga. Ma'qullandı. Hazır emi WhatsApp'tan qarasa jo'nataveraman sizga. anan men daha bir meseleni ayttım. Биздин урматтуу ажообуз Садыр Жапар Нуркожоевич, Гекембен төрөбөз Камчек Таш Кыдыршаевичке арыз жазып берсеңиздер жеткирип берейин десем ага да болбойт. Yo'q, yozib beramiz aka. Men президенттин аппаратына жеткирип берейин десем эртең үй бүтсүн дейт. Үй бүтүш үчүн мен тергөө менен жолугушум керек дейт. Тергөөдөн сурашым керек дейт. Үйдү бүткөнүн күтүшүм керек дейт. Мага эч нерсенин кереги жок дейт. Мен айтып атам. Рабочий 14 gün. Bir cumada 7 gün var. Bir haftada. 5 gün рабочий, 2 gün выходной. 3 haftada жооп берет. Азыр тергөө иштери жүрүп атат. Эми ушул иштин дагы ылдамыраак bir результат болуш үчүн Камчек Ташиев менен президентке арызыңызды жеткирип берсем, мындан да тез иш жүрөт да. Буга чейин мынакей Алланын каалоосу менен аябагандай көп жумуштарды себепкер болуп мынакей бүтүрүп атабыз. Sizdiki daha bütöt. Бирок больницага жатып коюң, ден соолук керек десем жок дейсиз. Erten emas, xudo Bundaqa xohlasa. qachongacha qiynalib yurasan? Har kimga zo'r o'qib. O'zing bir tura olmasan, bir narsa qila olmasan. Telegramdan 10 gün surandı. Taroo taksırım. Akvalın gördüm dağı Allah üçün geldim ben. Şu bir butuna turgusup koyayım dep. Mana 10 günden beri aldayt. Erten. Hazır üstünden bir drone glass. Yüzdüçü ahırkı kadr. Drone glass inşallah. Materialды YouTube'a çıkaram толугун. Kalganın TikTok'tan görөт inşallah. Mana qizil dokumentni aytasiz aka. Kızıl Kitap'ta buga çeyinki syomkadaçı 10 jol ayttım şul Kızıl Kitap'taçı. Mına 10 günden beri syomkada жүрөм, 10 жолу тарттым Kızıl Kitap. Kızıl Kitap дейт. Эми бул жер негизи жалпы могул үйдүн аянты 28 сотик болсо, могу 5 сотикти коргон кылып туруп, бул өзү красный линия экен. Мына Kızıl Kitap 20 сотик. 5 сотик кылып туруп, неме документ жасап берип коюптур. Bir başka bir adamın namında bu kitapçı. Hem krasny liniyaya Kızıl Kitap жасачу эле. Мыйзамсыз да бул. Ошону айтып атат. Мол ушул мына үйдүн болду мына үйдүн мынакей коргон кылып туруп, забор менен тосуп коюп туруп 5 сотик. Ушуну документти жасап берген. Калган ар жагы 18 сотик жерди продажага коюп коюптур. Жалпысына 28 сотик жер экен бул жерчи. Эми ушунун бардыгын сизге кайтарыш керек, Кудай буйрса. Кайтарабыз аны.
Болду. Дрон менен алып кое бересем. Болду.